Yego hanyuma rero i Burayi nepo amakuru hari duhere muri Real Madrid nabonye baba right back babo bose bagarutse yaba Trent Alexander-Arnold ndetse na Daniel Carvajal. Urakoze cyane Ruvia bamaze kugaruka ni ikintu cyiza cyane ku ikipe ya Real Madrid y'umutoza Xabi Alonso ari gutegura match zikomeye cyane harimo na Classic itari kure. Rero kubura kuwitwa mwene data Carvajal ukahita ubikurikizaho kubura uwitwa Trent Alexander-Arnold byari byabakostinze ikintu gikomeye kuko turavuga wenda iyo Classico ariko Real Madrid ifitemo na match ya Champions League bazakina n'ikipe ya Juventus de Turin muri weekend barakina na Getafe ku munsi wo ku cyumweru saa 3 bahite bakurikizaho kwa gatatu Juventus de Turin weekend bahite bakina n'ikipe ya Barcelona zaba ari ku cyumweru saa 11 na 15 urumva afitemo match zitoroshye arimo na match ya Valence ndetse na match ya Liverpool vuga ngo ni match zikomeye. Iyo urebye rero uburyo yabigenzaga umutoza Xabi Alonso yaramaze gufata Federico Valverde akamujyana iburyo ariko tutabeshya igiye gukina match nk'izi Juve ndetse na Clasico ukina na Barcelona ni match kenshi urwana urugamba rwa mediane kugira ngo ubashe gusoza umukino. Iyo urebye Tchouameni n'aba bakamavinga yewe ugashyiraho na Jude n'abakinnyi ubona ko batarakonvenka uvuge ngo umufite urizera yuko ufite byose ariko Federico Valverde ni umukinnyi ari muri mediane ubuzi ko agwa byose yakina yunganira mu buryo bwo kudefanda mu mirere kiperateur wegereye umukaseri yakina box to box atwara umupira ushyikiriza abo baridagire wabonaga ko balance itisa nk'itakaye muri mediane y'ikipe ya Real Madrid mu gihe Valverde adahari ariko niba Carvajal yaje ashobora gusiba match ya Getafe we na Trent ariko byibuze bakaboneka kuri match ya Juve nubwo bataboneka kuri match ya Juventus de Turin ariko ukizera ko kuri Clasico ufite abakinnyi bawe kuko muri iyi minsi ikipe ya Barcelona iri guhana ikipe ya Real Madrid rwose yihanukiriye ni nayo mpamvu bavuga bati byaba byiza kuri Xabi Alonso agiye gutera iyi match intwaro ze zagarutse kugira ngo ahangane urwo rugamba ruzaba rutoroshye Real Madrid igiye gutegura. Tuvire rimwe muri Espagne nabonye Barcelona bo umukinnyi ukina hagati y'umuholandi uyo mukinnyi w'umuholandi umaze igihe muri Barcelona yongera amasezerano azageza 2029 azaba ari kugwa mu myaka 10 akinira ikipe ya Barcelona. Aba Bahorandi bisanga muri Barcelona kubera uyu muco Johan Cruyff yagiye arema ariya muri Barcelona muri imikinire yabo ya tic-tac iryoheye amaso uyu mugabo w'umuholandi yagiye arema hariya binorohera Bahorandi kwisanga muri Barcelona kuruta wenda uko bakwisanga mu yandi ma equipe. Super Frankie rero nyuma yo kwemera kugabanya umushahara agahindura umu agent kuko buri umu agent we wa mbere yari ikibazo kuri Barcelona abantu barabyibuka Eric Ten agashaka kumuvana muri Barcelona bamutware muri Manchester United nk'umuntu wamutoje muri Ajax Amsterdam abantu barabyibuka nanone nyuma imvune zaragiye zimusabika agakina match nkeya ndetse afite umushahara uremereye muri Barcelona ibyo byose byatumaga Barcelona imubona nk'umutwaro. Nyuma rero yo kugana na Barcelona nawe akavuga ko yifuza kuzasoreza kariyeri yo gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Super Frankie rero Frankie de Jong byabaye ngombwa ko ahindura umuaja we mushya aganira na Barcelona yemera kugabanya umushahara bigendanye n'ibibazo by'ubukungu Barcelona yari ifite muri mu bihe bya Covid abakinnyi muri cyagiye bemeraga kugenda bagabanya imishahara. Frankie de Jong kubera ko atarabanye neza na Barcelona no umwe mu bakinnyi bagoranye kugira ngo abyemere rero nyuma byaje gukunda ariko ikindi kintu mbona ko kibisunitse kuva umutoza Hans Flick yaza muri system akinisha mirere kiperateur babiri bose abakeneye nk'ababora yaba Frankie de Jong yegeranye na Pedri. Frankie ne avuga ngo ukinana na Pedri ubukinana n'umukinnyi uguha byose ubona ko ari partnership imaze gufata irange. Barcelona ifite ikibazo cya Marcasado uyu mukinnyi yaje kugira ikibazo gikomeye cy'imvune bituma asubira inyuma yari umwe mu bakinnyi baje batanga icyizere abatoza nka Xavi yewe no na gato kuri Hans Flick yari yatangiye kugenda amugirira icyizere bamuremamo icyizere cyo kuzasimbura Frankie de Jong akora udukosa tw'abana ari kubona atanga icyizere byaje gumira kumira rero avunitse. Uyu munsi Barcelona kwe Frankie de Jong bigusaba ku isoko kujyana agafaranga nguzana uri hejuru ye cyangwa se uri ku rwego rwe bigusaba rero amafaranga uyu munsi Barcelona idafite iracyarwana no kugenda ibalance ibitabo. Ejo bone nibwo bagaragazaga ingengo y'imari yabo nshya azana presenta mu mpera z'uku kwezi kwa 10 uwitwa Joan Laporta
ubwo bahuye muri assemblée idasanzwe y'abasosiyo ari aba Barcelona batweretse ko kubyo basohoye kubyo binjiza no kubalansa ibitabo hari aho bakirimo umwenda wa miliyoni 95 kandi Yohani Laporta aravuga ati na ekipe itabana n'umwenda ariko twe turi kurwana intambara kugira ngo ubanze uvemo none twicare tudiringe buri kimwe stade nshya Spotify Camp nunki zaba yuzuye tuyinjiremo tugiye gucuruza tunakora ekipe ikomeye tutakirwana na bya bibazo bya mikoro rero aka kanya mu byukora nturekura beza ufite urabagumana barimo Frankie de Jong ahubwo ukazazana abandi baza babafasha kubakirwa ku Barcelona ikomeye. Yego mbere ko twamamaza reka tujye kuri Chelsea umutoza wa Enzo Maresca REAGAN n'abanyamafu bamuhanye umukino umwe adatoza ngo sinze amakosa yakoze muri celebration yakoze ibiki umugabo wanyemereye gato nkuzuza nepo ahubwo abe yitegura kuri Enzo Maresca numvaga mucambo wa neza cyane ku mugoroba nepo Maresca ramuryamanye wese ndamufite wese hari akantu Frankie nuzuza nepo yavuze keza cyane amaze nyine gusinya yavuze ati zari inzozi zanjye gukina ikipe ya Barcelona ati nishimiye kongera amasezerano ati ndifuza ko inzozi zanjye zikomereza hano izi nzozi nagize kuva nkiri umwana. Hanyuma uyu mukinnyi mu kwezi kwa gatandatu nibwo yari yaravuze yuko ibintu byose abona bimeze neza biri ku murongo ko yifuza gukomeza muri Barca. Hanyuma Barca buriya yari yarahaye intego y'imyaka 10 kuri projet Frankie de Jong. Niba ubyibuka nepo Frankie yaje 2019 muri Barcelona bakimara gukubita Real Madrid ari muri Ajax yaryanaga ya Ten Hag ari kumwe n'aba Matrix de Lerte bahita bajya bo muri za Bayern niba nibuka neza yabanje muri Bayern ajya Juve yabanje Juve ajya muri yabanje Juve yego ajya muri Juve. Amasezerano bamuhaye urabibona ko azageza 2019 sorry 2029 rero intego y'imyaka 10 y'umusimbura wa Busquets bari barihaye muri Frankie de Jong izaba yubahirijwe. So navuga yuko inshingano nini uyu musore afite muri ino myaka 4 abantu banabara rwose nk'umwe mu bakapiteni bakomeye ba Barcelona bafite nyine ijambo muri dressing room donc muri yarisha abakapiteni kuri uvuga ati dufite nka bane wenda bakuru kuruta abandi bagenda bavamo abakapiteni nawe yamaze kwinjira muri icyo cyiciro cyase kuri iyo ntebe bakenemo Champions League nicyo kintu Barca ninyotewe imyaka 10 irashize baheruka 2015 ibindi bashoboye kubitwara amakopa del Rey ya La Liga gutsinda Real Madrid kongera gusubiza ikipe ku murongo nepo yabivuze aho Laporta agarukiye baragerageza ubuyobozi bwa Barca gustabiliza iby'amafaranga nubwo bitoroshye ariko uko bigaragara nuko bimeze sofa navuga yuko bimwe mu bintu by'ingenzi Barca yari ikeneye gukora kugira ngo yongere garuke ku murongo iri kubikora pe harimo n'ibingibi nyine byo kugumana abakinnyi beza nepo yaravuze uyu musore byaravuze ko yakagiye muri Man U n'andi makipe menshi ariko kumukipinga ni kimwe mu bisubizo byiza ubundi njye mvuga yuko yari kumwe na Pedri iba ariyo mediane nziza ku isi natinya mu kijyanye no kugumana umupira no kuwugiza imbere abo bahungu babiri rwose ubona ko umupira bawumva cyane ubwo nepo yatujyana kuri Enzo Maresca yasirebuye gute ko Enzo Maresca kuri ya match ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Chelsea murabizi ko yari yabonye ikarita y'umuhondo kubera kutishimira ibyemezo by'umusifuzi ariko agira cyanashyamirana n'umutoza wungirije Arnes Slot wa Liverpool bamuha warning wungirije cyangwa umutoza oya ni umutoza wungirije Arnes Slot Arnes Slot umutoza mukuru umwe mu bungiriza be yashyamiranye na Enzo Maresca mu quatrième arbitre arabahosha ariko araza baha warning umusifuzi w'umukino noneho urumva yarakabitse Enzo Maresca byabaye bamaze kumwishyura arakabika mu gihe rero batsindaga igitego cya kabiri cya Estevao y'umunota wa nyuma yavuye kuri touchline ye akigera iruhande rwa touchline ya Liverpool amwaza nimugora nibwo twavuga ngo yamumwaje mu kinyarwanda nibwo twarimo tubigaruka muri magic yamumwaje mu kinyarwanda uvuga ngo iyo none amumwaje anakora ikosa yinjira mu kibuga ajya gusereburana n'abakinnyi Katire muri yari yabibonye bamukubita indi karto iba karto rouge urumva bamuhagaritse gusiba umukino umwe ariko ngereka ndeke kubirebera wenda kuri uwo mukino ikipe ya Chelsea ifite ikibazo gikomeye cyane muri iyi sezo ikipe ya Chelsea imaze kubona amakarto agera kuri 21 muri rusange
ikikwereka ko ari ekipe bigoye kuri iki kintu cya discipline. Ekipe ya Chelsea y'umutoza Enzo Maresca arakurikira uwitwa Mauricio Pochettino mu bigendanye no kuba aribo batoza batoje ikipe ya Chelsea bakabayitoza ikabona amakarito menshi yaba atukura ndetse n'amakarita y'umuhondo. Iki kita kikwereka uburyo ekipe y'umutoza Enzo Maresca iki kintu cya discipline akeneye kugikoraho, yaba mu buryo bwe bw'imikinire bagiye bamugarukaho cyane cyane avuga bati nawe akeneye kureba uburyo ahindura ikarito 21 harimo 18 z'umuhondo n'3 z'umutuku yisezo. Chelsea murabyibuka ko ikina na Manchester United muri match ya champion imwe banatsinzwe nyuma yo kubona karito rouge y'umuzamu, byaje no gukomeza abakinnyi bagera muri babona izindi karito 6. Uriya Premier League yari yabahanishije gutanga 25,000 by'amapound kubera kubona amakarito menshi mu mukino umwe, yari amakarito 6 babonye. Ibyo rero byazaga bikurikira sezi ishize. Buriya Chelsea nabwo inshuro 3 muri sezi ishize nabwo yahanwe 3 kubera kubona amakarito menshi muri match. Bikwereka ko ari discipline igerwa ku mashyi cyangwa se itari nziza ku ikipe ya Chelsea. Nibyo rero twarimo tugaruka ibi ngibi bigize icyo bivuze, nibyo narimo ngaruka kuri ekipe Rugaju tuvuga tuti iki kintu si ikintu cyiza kuko Enzo Maresca akeneye kugikoraho. Nibyo navugaga sezi ishize ayitoza ikipe ya Chelsea mu mikino 38 ya Premier League yabonye ikipe ya Chelsea karito 103 harimo 101 z'umuhondo n'2 zitukura. Yakurikiraga muri Pochettino nk'umutoza utoza Chelsea akabona karito nyinshi ekipe atoza ko Pochettino sezo 2023-2024 yahise naviramo mu ikipe ya Chelsea. Mu mikino 38 ya Premier League yabonye karito 113, 109 z'umuhondo n'4 z'umutuku. Iyi sezo ikipe ya Chelsea urumva ko atari byiza. Iki kintu ubushize bigeze kukibaza Marco Kureya kigaruka nk'umutekinisiye, kandi urebye ko kubona ari n'ikintu n'umutoza Enzo Maresca atangiye kurwana no gukoraho. Sibyo abantu bavuga bati nibyo abakinnyi ba Chelsea batoya experience bamwe ntabwo ihagije, niyo abakinnyi bakiri muri ya eta yo gukora kosa rimwe na rimwe ya bwana. Ariko hari ikintu yagarutseho ku Kureya REAGAN nacyo wenda nifuza ko aza kugarukaho. Yaravuze ngo dukina dushaka gupressinga high opponent cyane cyane tukinira mu rubuga rwabo, bigatuma ducrea ama espace adversaire aza gucamo mu buryo bworoshye. Aravuga tuko dushaka gukinira mu rubuga rwa adversaire kenshi bidusaba ko twese tuba twazamutse niba ari attack pressing yahereye muri attack mediane na defense. Kenshi ikipe ya Chelsea muzabona ikora amakosa wisanga ari 1 contre 1 umwe kuri umwe. Byaragaragaye ku muzamu ba Trevor Saroba ayo makarito barayabonye, kandi none Chelsea kagira na cya kibazo cya defense abantu bahora bashidikanyaho. Icyo kintu kikaba ikibazo ku ikipe ya Chelsea. Kenshi rimwe na rimwe usanga wakoza amakosa bakahita babana frustre, aba bayiwao Pedro, aba bakinnyi ba Trevor Saroba nagarukagaho ba Enzo rimwe na rimwe ugasanga bari gushwana bashogozanya bashamirana. Sibyo bwo bwana na system ya Enzo Maresca n'umukinnyi yabigarutseho ku Kureya avuga ko bari kubikora, ariko nayo ntiyorohereza abakinnyi ba Chelsea mu kwirinda ayo makarito. Ubwo rero ndumva ari ibyo ngibyo bya Chelsea muri rusange, bwo no kuza kurebera hamwe uburyo Enzo Maresca n'abahungu be bazabikemura mu minsi iri imbere. Champions zagaruka nyine muri iyi weekend, turaza kuba tuzinjiramo ku munsi w'ejo kwa gatanu ndetse no ku wa gatandatu, turebera hamwe nyine uburyo bari buza kugaruka champions zigaruka muri biriya bihugu bitandukanye.